Happy Sabbath. Test, test, test. Test. Konti nga po ngayos. Nang kukuray ngayra. Ay niya kasi na mga ba. Tan kayra kanuan nga po ngayon. Busmain kami kain ti karesa. Happy Sabbath. Sabi ni ko tagi. Menanuray ka kimariring. Ngayra ay ni. O ngayra kain ti karesan. Tabi sa tamero ayo. Kasi na mga tauray. Niya po arawe. Ariranganira. Aritimeto nanganganira tungan nano. Tukura-kura. Akatimeto ay lang tupong tuwana metuwana. Ay manas nang dinakwa. Pangalan mayroon menanataya ka etapo. Sinabsumaya na bet. Tami eroy. Tenaronira. Tiaway. O tirates pangalan nakatauraya. Para women directa yun na iraita. Tirata yan niya po. Agyanari ka pa. Kanuan tinipon-nipon tangay na yun. Skakwawa ba nari pa kaniyara. Tigin akong tiyaswa. Tuwan na rin kampanya musmayang tabi sa tamero ayo. Sinapsiya tiyaswa mga pena. Kakabayay rin na nun arawet tapway. O sa ginabi maning ati kaya ki ati metuan do anira na nun ti live. Susmay na bang kami na kung tiyawet tapway. O kamda po kambeni rin po sumayak. Ngayon, namita pa rin kami na yay. Sa pusi pera. Ate, sa pusi pera. Sa kaperaki, metara. Pas nakaukiran ako naratataro. Sa puperaki tataro. Tamera tiyatsua. Sekarang pokok sekali tahu ko. Tamera nama ko tiyatsua. Diti meto na ko iran tab meniran ako. Ngara. Naratapon ako ikakakoro. Tapos tiyatsua kisrerita kay meron ka ako tiyatsua. Tiyatsua nta meron tapi sa iyo as ko ako tinupon ako yung tiyatsua. Ibugin na tiyatsua pa ako san ronira tuwi ay nanon pa ikapes. Koronira nanon tawawatara. Kwasan ronira nanon kukureira. Kwasan ronira nanon pa ikas na kunan ka ispuag mangay sa tayo tuwi pasak kunay watara yay. Kwasa tuwi na benupuokira. Tiyatsua apes rin nanin nam kakapaya tuwi na koira. Are sa tapikira kinanura na ko imtiatsua ano pusi ko pa ako na pusmain nanura nanon takarapara pa tiatsua takakaita wepes tiatsua saksi nga ito we me sauringi pa ikaste meto ni karo ito we meta may kakiroy pusi ko tiatsua pa ako nakaparayara pure iska ko wa to we paste meto ni kairoy metam tiatsua pusi ko ampain tangira to we tam ni eroy pa ako nakaruan ako ira tiatsua pa neti meton ro ani non nara program ayo arawa yun ni karokuha ito tiyatswa. May nairoran tap menira na karua tamne meroy rin pa nakaisaki na nora. Nipisi to uya na ano kisiro ko mga ito uya ka na puroy menanom nanganira to uya tinanom. Are na sita po tiyatswa mero kwanda ni ngaya. Ungo pa na naratar pas ni po yung na ikas kastuaroy ko. Sang kisroy roy naskani ko to uya na naroy rin na si Maria Yesu Kristo. Ada kuasan na nga, pakabairan ni kaani ko. Amen. Ibu kini kau kara sa bubusi te one aming item main ito combine. Ay, nukunara de, yay te tapo. Asa penini kota kimo.
Ay bugin di ko nara kabime ara haria sabsiyari kan baka ma tidak ako mo.
Ngayang sina tataran kakabaya arakapi me arakaria. Asabu busi sakatapu yawa tapiowa. Sabu berang tataro. Tetsuwa kumaka kurapa kwa itaw bukin temerung aro ko timetuan nangangarira. Tepung tawana metawana. Sekarang pa bukin kakabaya aro ko timetuan nanganira narausu memingaray kakakuro. Tiyaw ay tetsuwa simang koki na koim. Tayan kakabaya kaya siyo po kopya. Tawanira tetsuwa kabaya pay menano tetsuwa kianangan tapes sayo. Bukin Nepuam tetsuwa kaptan na may wangkirio yan kiripes. Kaparay pura tetsuwa kay tampura ngara sa koroy metam. Kay kera kani ko rin na si may Yesu Kristo. Parawera sa kameo. Amen. Ngaya on dida yayu asaro na ya kara ate dida para kan mena yai apen me kai mena to kona ayu asabu busi na bete kuna re Jesus loves the little children.
Ngaya ate natami kai nora bel asa posi peira. Ngaya amda pa natami nakon doror kate kai. Aran to wayo. Bob the bear. Bob the brown bear. Tira karana. Brown Bob the brown bear nakarakina rongorongo na sa angura. Tita ito wana. On the day at the Panamanica Primary School and the reading the Panamanica Primary School. Ngaya. The day at the Panamanica Primary School. O ye the men the day era na ropo. O the day ayo. Ya ito kinuwawuta na tori. Bob the brown bear. Huwasan tayo na ko. Kakate kay dari kina na yaro way kakate kay dari ko. Hawata ko rorona. Ropo. Yaram tori ano ko pun huwasan na bangairan rororan nas kakasukara tori na raus. Ongki yaro ko huwatam tori na ko rarikin am kain takata. Yata ko titiyari. Payay tabay tangiri pa nakaroy yay may yakataya nga na iyan ako na ni buka yay. Adira ko tangiri pa ko nakaroy yay pas na bukya. Nang tangirian na kebi roy penna na epon tam na roy. Ibu kina pa autori ayo. Inakita na iwo wa tuwi ki mengkai penna na ko Christmas. Pantaya na wasa na ko Christmas nangan tari wari de ke may ibu kina pa autori ayo. Ya kamen nangan na ke mengkai wari de ko ya puni kawai ke mengayo. Tangiria penna suku penna na iro. Nakakatikian nauruan na ururingan tatarayan tarayan nauringan. Yata ko dorona de temenna. Ni penadetake. Robo, ikona na buogo ko ni koropenna. Na buogo ko ni koropenna ta tamne yan. Ya mangaro ko ri kirorona kitinimen. O ngayon na pe robos ko na pe buogo nam kanga nga na pa yung anak kom tori yan ni kita ni kono Christmas. O isu ko penna na irong beso ko patamne nan katuto ko tatarayo iraw nanom pa yay uring akin nam tori yari irong. Ako ropenna te kay katiya. Hapen ni katiya ni aron na yo at katimen na women tinimen na men. Hapen ni katiya kanara pipa. Kanara pogi. Ako ropen. Kuriya tamina. Taningan na kangay. Taningan na riki kangay meta na. Taray temen nahayak ngay kukurin na tami ayo. Kanakwa. Deriyak kapakak. Kari kiti pipa. Ako ropen na. Punsuay roy mente ke pennan roy. Antay Bob the brown bear roy. Kanakwa yata ko ropo. Yata antay kakwain kami. Bob the brown bear. Inasuko na noon tayo. Nako yori pa yanapon na ko. Inan ako Christmas. Nanapon suko na kakauring. O sinarabi tami mga Yaki ngay tangira narabi yaki tami. O mga ipon tangira. Ari napon Korea kina. Ino Korea kin tipe. Yaki di kaki to wari ropo. Yata kakarawan ano. Yanana to. Yatataru mga Sinatataru. Kakarawan na to. Hari paroroan. Sinatataru Bob the brown bear. Tataru. Yatataru robo waya bubusi pa anabea are yana mga rege pa te pa ini kakukure na konti te are wos are nanay ke tari na are wosa. Yata kuna konti aswa te Yesu Bob the brown bear yasan dik paroro yasan nang tatangirya yasan nang mga roy mga ay bubusi ko pa kuna mga na Bob the brown bear nangan tari ware rege pa na mga wosa na ko pa na rege pa mga tisaroro nan tahay na ko. Yaki pa yaro ko te wan wiki. Yan ako Bob the brown bear ya to kan jawani ke pa ya pona. Ya siguro po mina. Ay siguro ta. Ngaya po nagya po nganan na ri kurpen na ki Bob the brown bear. Ngi busiya rorong de pa na kurpen na ya. Punagya na po nganan na rin narabia tamina. O punagya na po ngan. Adin na ki kanako na kontari ware de. Meta ko inano na ropo. Pa ya kakawa ki panati meto nururingan tayo na ko. Inaya inano onagi ko na ni maninga hade. Dirigaran tape sayo. Antay temen na jome ta sa kunanu maninga te akana meu rayo. Antay kunani katia pe ina kunani ke akay. Dorora. Yesu. Arakaro. Disakawa kinira. Ngaya. Mentayande kay kaben no sinakon tape sayo pun nang penen ne sige dorora. Arakaro Yesu ngaya. Tukura ke kesasan de ita ke mangaya. Oya ke kakawa ke pas natawi tamne ya ira dikira ngaya. Mete pa ya nang kakawa ke pas nauring aron je pa ya kakawa ke kesasan de ita ke mangaya ngaya arakaro nambatungan arakaro. Tira aron de ita kira me arakaro ya roiroi. Tiong te ya ka. Ti popuogi. Ti tangi de.
Te karine dini rorora. Tirau nga kia o te paya sinarian ni koroya mengayan sinakatime toa. Sina be kind. Tibu ya sa tibu bogi. Ya sa na betongo te o to kabenia na kani Yesu. Tirau nga kini Yesu inanora. Sinakatime toa rora. Deita ki mengayan sina tataro katia bena yo sin tataron te ngapo ngayo. Katia bena maningan tataron te ngapo ngayo. Ngaya. Kam nang honest ke kandara pa sinauringan tayo na ko pa Yesu. Sinakatimetuan tayo na ko sinatimetuan tataron ururing ngarapara man ako na rorora. Sinauringyan nonon te karine din iti tangi-tangi dio ti ako'y awarakaro. Arakaro tira. Tiyong uteya kan ako'y arakaro ngaya kesag. Kamda pa ke amkonan no gidi kakos nabubusing kami yasa si pangamin te tape sayo. O sinanguran akong si pangay kaway o sinay pupuokin ra. Nakikapiroro kaya ngaya kamda pa amkonan no gidi amita po. Ay manya swagi las pangarante. Tinga po ngayo ay yap siya mo ara perestens pa ya kalakwa na marurun tatayay kamra pa. Maurer correct. Ska ko ay elai te terari te program tatayu kampana na bandung tatayu ayo te katano ta kawak era ka ibukin tu weekend aro ko kanon te taba sare ni kakawak na. Aya igugurin ka na taba yay te mga taba na karawag in the weekend aro. Mentenuan ako ni suwa no hindi tempa. En takate ni pong karakwa tiran. Wednesday na kon Sunday. Ay kay kanuana. Wednesday takagugi jawa ni mewa. Ana benin din kain de mga tabo. Ana din Tuesday pa the orientation. Tiyonya the black and white. Andain timi mga tabu sina black and white dia na loko de mission ana kanimagin takaberage gamay na ina tegeitan kan na iyo kanwana Tuesday bondigi Wednesday peso ana de opening the staying kan pikenipyo Friday bairigi Sabbath korobu Sunday abmeme kaume titapes kan na rok to combine Sabbath. Nakanta sa narukong kan na si kan katano ta na koy mi pa ye te katabuke katabuan te manara alam sina na ko te na kon pasta ke kante tuwale na katabuan kante tuwale nakariro ara chaplain teriri ya kome basla Ngaya rapat katanuata. Ante ta yeyo aslang wakinas pangara. Kita habis data meru ayo. Main asrin nakwas pangaran ta yey. Ya pupusin kami pa kamakaberaki mo ami pa napusia tamin tiaswa pa inaronay nanganay to korakora konan ka para nakwa. Anateya kari na konande ke pa spangami tatap nanin kami na. Asa po perakin tataro. Tiaswa kumaka. Ibu si kunci wayu pokoknya rona nanganay ti tukuran tekinam teka an kapara roy pa ang ande kes pangaya tanyo warati aswa tani na naman na yun karupatokin pasal ko yung tayo na roy rin nasim Maria Yesu Kristo amen. Asun si pangara kanatiyo ni Mary iri nga Yesu. Jai nari dara inanon cepi mewa cedidik anda pupusia cemena are asal muyoko ke pa ya bare kayo na ko imi korap
O te aine en rara te ngaunu me waririki. A ka pene na pai nangania tani ka toki araki. Ayaki kona aki ni ka me waki roia. Iroko ya kuona o iringa buruburu ni nirana. O ya toki na berikin rarana. O taku Yesu. Anta ya ringai. Onki abene taku baaki ringa. O taku pertero merona na. Tisareirei. A karipa ko ameta. O amraiko. O Yesu etaku. E pondingai te mena. Payataya pa Yesu na ko te maaka meiro. O te aine. Genoria baya kirape. O irukonduru. O pakai metana. O suangai metaya o metan kabeneya ibukin ringana metatavinin meauna. O tahu Yesu na koina. Nasiu. Ke kameu ko monimek. Na ako metirau. Rapa. Oh, era rapa ti te ware oska kwa pan te ware. Oh, te akina kiyai. Rongorongon tia ini endara. Ina non te bui me wo te didik. Te pong ayo asena tara te karak itu are ngaya sasan ware kian te tai ayo pa ena dik pa ngaya kakora kira. Ina non te pong tawana me tawana. Te bui me wo te didik ngana staraya. Aku merak ina non te bui me wo te didik. Pencapai erang konan rotu ko yai kana senora te ai na yo pa yesa nora kina chora ke yo ina nanti te bime ko te riri o te kina ke pa ye bene ka upaina pa e ka boi ya na to kita yai men tu kin te tai apa nya kia na pe po kana e riki ro ya na to kita ke ntai ya ke ngko o e ka ko wa ba cho me ta yora ya ka kinari oi yaki kuna ndo kon te tempora oi era na batia ini ke tio meta ayaki saki oi ena puni pensu ku poni rona o naki ota te paie ena kona ni karoai mete tai te wana o andingan Yesu si te wana te tai e kanga to si te wana te kan o ya puni bitakina pai ni kapeni. Si tu wana te kan ke pondinga na peng ke buru-buru na kun ka Yesu na ron te wari-wari ka masa noria ngoraya kinna. Oh ya pun tu kina pe orakin te ina riendara ina ron te buina tu wo te didik. Ayo te rongorongo na ko ina ni kapeni na pangkai. Tera ay kurota kiyai. Tera te meneka ni kawai esu kuirom. Tira te pai e uruaki na no miai. Tira te meraki. E kuaki karunguaia. Tira wawata. E ko tawaki yai. Ara rongorongon te tai ei. Tingan buru-burun te kunyekai e wata te meau. Tingan buru-burun te kunyekai e wata te kameu. Jaina yo endara te wi me wo te didik. Jaina yo yaki sak. Yaki kona ndo kon te tempora, yaki kona ndinga te menna. E kasuaki. Oh, imani nga tiape te akana. Nante wari-wari ada sasa nyongoraya kinna. Sanuri yai pai. Aika chenua maisina. Pato wana. Merakina inanon norakina ariveli yakina. Ina non te pui me wo te didik. Ano ni mek. Oh, kame wana. Te maka ni kame wari de kai rongna. Te pai para yang ate rongorongo yoan te pui me wo te didik. Ni merakina. Ayang waya te pui me wo te didik. Nusi ni meraki te pongkoraki. Kita ko ba ipun kon ngairong kana iya ki metu atu aroni mek ya pun kona ni kadekia te memera are sata iya pairora to ya kita ngirina Yesu ke ako na ndio yang ori kita pewa are sina kona ni yang wai ina nun te men ya te pime wo wa te didik nsiku ni merak te pime wo wa te didik ntang kita ko basa kona ni kai tarai kai Tebi me wo te didik narana pa saki. Tebi me wo te didik
Mika sinanu kuaki. Ai kai baika anak ko na andi kina na ko ira. Me sinanura roi patera hari na ko sina ko. Cakara kia yo. Tau ena pe ni yai cakara nganga ni. Estima tu wa imeni yakin na. De meang nusu. De mani. De orang. De bos. De meraki. Eret. Kita ko ba ay kay kanga yan ako na dosira. De bong tawana me tawana. Me sinatay me to nora ron cakara kia yo pa tira ayang anira turong me yai sinakona antiki pa sinakatoto yai. Tirawawa to te merak. Ngaya tirawawa to te merak at kainano kam tona ki yai. Iya kita imeto ay nanon na natangira te uya. Iya kitoki ikannya kura-kuran na natangira te uya. Kana yai te merak ay kubo mangaya ki kurota ki yai. Sina mga tarang kanya ti Johnny Mac. Ay takut yai na yo. Ngana yasiri ngana be buru-buru na kunekai. Ay kami agwa kinabe. Ay takut banterong-orong ke kamasan ng oraya kinna. Awayo roy te bayari kidon yai na yo. Kiri ngana be kay buru-buru na kunekai Yesu. Tira hindi kina ko ina. Ya punto kinabe ora kina. Sakito ti to irawa ti minis. Sakito to inanon ti tayo ni kakain tataro. Men pun ti tiyakan na peri. Oska kwawa. Paya pun merunong na bet siya inaanya men ora kina. Hari yasa ni yakin na. Inanon ti bui mewawa ti didiki. Eten rara. Ito yakin na kapana. Ano ni mek siya inayo. Tiyo ni mek. Pun tiyo ni mek iroy. O tiyo ni mek ya kwawa. Iya kita takarwa no ni mek. Iya kita sirubeya ke no ni mek. Tiyo ni mek. Kororoy. Me. Iruta Yesu ano ni mek tiya inari. Oskangan na tayo pa iruta Yesu ano ni mek tiya inayo. Mendingan buru-buru na nakunika Yesu. Ay kakwawa Yesu pa. Hindi ko tiya mga kamayro na. Ari nano na pa yataya pa. Yay timenna tiyo ameta. Di ngay ta ko pa. Ani na pun. Inana ko yung mina yo okay. Ay kangay yan na teka. Yesu ang tatayan. Iti, ay tak. Ay rairaki, ay tak. Antay yeri ngay. Tira bukin na pa sira Yesu. Naronayo. Saki bukin na pa. Iyaki ataya. Iswaswa. Ibukin na pa. Johnny Meki. Hari konoria. Kung Johnny Meki. Ni kuwawa. Tiay na yo. Ipun ko hasta pa. Irang inukura-kura. Ano ni Meki don Yesu. Pangkiring ang kekay buru-buru na nakunikay. Oy na po ni kami awag. Ngayari ane. Sara na Johnny Meki ane. Wapun Johnny Meki nukuwawa. Johnny Meki ako roroy. Ari ngayray kain tatap menira nako. Sukuna na ben katoto nga Johnny Meki ane. Napupustiya ti. Iroy pa yan awari ka. Timuan tamuera. Tuwana kibuna te bime wa na kon te bime suwa hari kai te akina kina be te menne ti aine me no ni mek mesno ngoraya rongorongona te man ta muera tuwana kibuna te bime wa na kon te bime suwa Takut ya kana. Ongki kamen dan tataru metani hoa. Oi taratara wina. Oi taratara wina eri. Awanna tete ai nanona. Amma makuri si metandiana me ya kiongo tiape panana. Mangaya ari taku. Eri nanona pai mengeng. Oi taku eri na koina. Ai si menra me ya toki mengengim. Kaki amuain meirom. Au ana ekeka ni kangai saki aro wane awea tiaine rawawa tanano ngai yagini mete wain kita kamengeng menura kina tamne wi metani hoa kuna taya tong am toro tiaine ba tiaine apa
Pa itete men non ra ke ngureu men ano merakiu ni karokwang kai. Au eri ke ka ni kangai na ako metirau. Ay nangani ko tuaya itirera. Te pai ni bubusi. Are ko busia. Aye, era pa te ware. Oska kwa wapa te ware o te akina ki yai. Si ai ni yana. Ke te ai ni ayo. Punte so ni meki na. O yuni meki o tataro na kon na suana metila ni meraki. Na nabubusia ri tangira na sina. Pa nanganak. Nang kana songorat te karagi. Oska kwa wapa eri ari te iponga. Yaran na pa menging. Na yaki menging te ai na yo pa hanyo koran na ana tataro ni nano meraki na konti te aswa pa yangan kapua kya ana bubusi o inangan na te aswa te pa yari bubusi yai mento kinte tain ke yongo eri pa penda ki menging o tirai ite yakin na te eri ya kana ya swanga pa ena na konetera na te tera wa na bubusi ena kaya kaki awa yo na bete men na te inen te pa iparas ka kwa pa nang kora no ni mek ares na konana pa ngai rai ni kai ikatuto nga te ine yo pen na nanu meki nanu merak ibukin na nabubusi ibukin tangiran na sina tioni meki eringa kinanon te we ayai tioni meki eringa kinanon te we ayai nanu yesu te tayare ke ro ko tiai ne yo arang mai sona ngai arang mai sona ta te ne yo irinera ke ya ke pa ina konandare hindi kaya natay o ngayari nanay yang o itaku pa inapun ano yari nga buru-buru na nakun ka Yesu ay nakamewak o hani roy tirari tinamekin eri nga kinanon to we ayay pa irutaki o yosin ako tiranari ti mga kamayro na ibukin kamewakin ti ay ay tunimeki ikaw ki metaruan tayan makudi ay ka yaki ko na ti o meta ni karoi aya tioni meki e kau ki metaruan tayan makuri ai ka ya ki konan karoi ya tiometa was ka kwa wa pangkan ko ti metuan ni meki pun na ki ari ki anako na ndari ni ka puwa tioni meki ari ko mena inanu na papen si Yesu ngai na meta sa konan karoi ya ki pai buki na pa Yesu pun te maka ari mena irona ari ngai ya sila bubusian taina ko dinanu na ratataro pai ni ka pene ki skai nanoi ki awaroni meki inanang ni pele i derari darabubusi ari pa songa ni katutonga no ni meki ne yana me tiai ne andara yo ina ne tepi me wo watirik ari ako sayai pa yo ni meki ipon nang irang indare irang inuko awa kai kororoi yaron na yo ni meki pa agi tataro Ntero na kya kakari na ako na ni kapuwag me tataro me nanoya o Yesu erori nanoya ke erin te tayari ya pun suanga na para teipo nga te tayan ya pun suanga na pena yana pa yana enarare enana ko meterau pa enanganak ana bubusi ngaya sero ko nyara katenuan point sare kami awana itira ke na pengke ke chai nare o ya pun kami awa kinata daron nari yasan malebegi antaya ikana ko ke nti kita minis sa ikana pa iya kita dengari dawa tiawa kita dawa ti minis men pun tiya kan na daring kita wa puru-purun na nakun ka Yesu o ya pun kami awa kinata men nora kina ari even yakin na tetayan sakimin to ya kain tatar men tetay na peri puning kekay na pe ngaya senadya intara Yesu papun si Yesu ay nakakira nakameura ay nanganira takanta ni ngaya po akiri kaya sinakunandari intaraya papun si ngaya kesa taya papun si ngaya yay temakay raw na ngaya awakiri kaya sinakunandari mga taraya dari gina naroon niya ka ngaya pun practice ntaya ikay ba kano to yaki tutok yora kilo sa mga nakon ikabarat timen na ki to idiyayak ki mesak sakaw di ngakin te wari-wari ayo ki te karek ya nanon te paibarayo pangayas na kapeniro yoro ni meki kun si yon Yesu kun nakayari ki te men na ilari kina ako na kunano ni mekin na pa na kunani kameo ko menorakim ki menam kanganga kito mentay karadi ki aro ko tak pakorota kiyay ako ki kukuray yay sa tara Yesu papun si ngaya
kawaira alis na ko ina pa ina ko na ni bokira yai ngaya Yesu na peri na ko na ni kameo ko ngaya kanas ka si sirare starai tana payai ka sandig onerin tanan dong rong ay gasas ngwareki na nun te paibara pasa tayo po si Yesu na ko mayroon na tirare te kakameo ayat narin nari ita ko Yesu kon ingay kakaway si meo tirang ko awa hari nano na pati kata kami awaki pun si mayroon ni Yesu awaki ariki na ko na ko ina papun si ingay ari kami mayroon na te kami awaki ngaya si Yesu na pena ko na nanganida te kanta ni ngaya po kano ko tayo pa ko mila inanon ti John na payo osbon na tayo pa John na payo me paina nako ki kuni bay ka kakukurain John na pari na ko na ni kairira nako na ko na nawagi jadi aporo ari yaki kukurai ya Yesu me ante ya nanganida te kanta ni ngaya po pasongan ni mila inanon na kanta ni ngaya Yesu ke tiaswa kita ko po singa iya asina po busia waki ari kiki sinangan anura na ko iya ngaya pahayangan nanganida te kanta ni nga po ada sina na ko mangaya sina meya ka mangaya o sina kadikia pa ngaya te senta inano ni moya nga ay kakakokoro kanas tarati te ware iya nga tete kay roide Yesu nakon tiya ini ari o iya kibete yan narana ari to nakangay to nei ko metira ay bete yay ay to ko batete kay erang dareng erang nga na inano na ko ilan tatap manira na kon tatay yay tira na bibete Yesu nakon tiya ini yo nagirian rara te pemewat tedi iya ako na natay lano te ware kesan ware kaki maya kana ke awayo te te ka re bibete ya Yesu nasiu aya nasiu wane te ka erare erang anay nano na ko ira pa ngaira kay ni kapene kaya kakin tiya ina rin daran te tayari kana yara kanga sila kon Yesu naro ni mek yari sa nora ron na yon mek ya ina kisas yasan manewi ay ta ko pa yo te kaya yung kana kong nasiu nano na ngaira kay ni kapene pun nasin tiaswa ngaira kay ni kapene nasin tiaswa aya te ka yung mantiroiray payaran na yay tiya inari panasina ke yaki veteya narana mayaran na panasina tendara siaki sak tesiran kuaki aki ariga sena taraya kana arigi pe kai roura pon sina si taraya Yesu are ngaya muyokon paine kapene ay eviteya Yesu naron narigasan tekin na Yesu eviteya tak nasiu ebita arana nakon nasiu ari ayu teteka eman tetamero ay kurang ini kukurai na pang kin nong kinaro na pa kumilan tayo kay ang kuya na betemen niya ako kamewa ako bitiya ki panasina tako pa ko na nang kukurai yay kipa Yesu ebitey ko panasina ari ngaira kain tatapi manira nako si pelinaranak panasin Yesu ebitey ko Yesu tetayayo nasiu tayo rome pa Yesu ebitey ko ngkay nasiu tiyaine teirake pakona tei bukiu ni kapele ay beteira Yesu pasina pelen tei bukina aine mane atei na bubusin kami pasina pelen tei pasina kosa pas tei bukin Yesu ntetaya na bubusin kami pa kam na kona antei sina kosa pa si tei ibukin Yesu akam dapa na bubusin kami makamapelen tei Ngaya kambiasin dapa sina
kainiran te tataro. Ibusia tamen ti aswa pa na time tua nanganida ti tionimeki. Et tionimeki ni kuawa, et tionimeki akororoi, esek tionimeki akeve. Ayare kam dapat ibukin te ira kemi asabo berakin tataro. Tamera ri karawa. Pendampai te na buaka ta suara wakin tain ako. Ibukin ake poning kwe ara wea wara king. Ntiawa ayo sakaraba ko ibukin te spanga re sasa spaya na ko yate. Chokora ke kiaro ko nongora namteaka. Sipsi ko tia swapa ko nanganira. Chokora ko ina non tioni mek. Ya ko nanganira tioni mek ya ko awa. Tioni mek ya ko roroi. Pasuna ko nan busi ko ye yon tarai ko tia swak. Yesu pa ponsin ko Muyokon pa ni kapeni. Asina ko na ni kareke pokara mayroom nganaro na pa yara kanganga. Ori kinaron chain ni kwasan na apartment ni katoto. At chain ni rendara inanon te pimbe wa cheri. Ska kwa waye tiaswa ba chain ni ayo. Yoni mek yonda ken choni mek ko awa. Choni mek ko roroi. Arisa tapi kapanara yain te ta yeyo tiaswa pa kunanga ni rene be choni mek yo ni ka kora ngaira aine mane ate ya ke saro kon deta ya yo pasina te meto an karawana pe choni mek ayagi akakin anoni mek chain ari endara ina mente pimbe wa cheri one yana kora pati aswai bukin na yo as pubusi ko pa kona kati meto apa na ri anwani meura pasina kati meto ya roni mek in ka kora korai asina te bukim pasataya papan koe muyokon pai ne kapeni awaki adi ke asna kona antaraya idari kim tiaswa kabarai gara bude tiaswa kai pendasim ngaira asa gitu kine kina kwam kantaninga aki kwa ki kukurai ai tiaswa mentia wayo ya satangina kwaim pakona ronira kona kai sakira nerun nera yango nerun nera makuri nerun nera taratara arun nera alaka nemekin tiaswa spesifik Sabi ko Roy, nasa ngayon ay kasak ko Roy tayo na ko. Tapos di meto pupusi. Kaysa kara, apo kara. Tayo na ko. Kinake po ning ko ya keri kilarikim sinatangin ako ina. Teswa kaparay kara puri. O kaysa kiran daran nasim. Hari nga yemet ibukin narapuri yon ta kay pangat. Amen. Ngaya sabusin kami nga nakamkunan teka tautana mitay. Ngaya tayo kain kamateka hamda ba Ngaya sa bubusi, kamate ka kamuat. Haini, pa yay takatanuat na nakara. Sinakan ako itsam marakabenian na rin. Sa bubusi, baka mate ka mua. Haini, di kami haini. Sa bubusi na beti. Kakarungwa. Hari ka nga po si kainan nara. Tida hari. Mesway ni para kanuan dara program sa bubusing kami kamate kataka. Kamakarawa mi karungwa aine. Kamdara pa aine. Kamdara pa kain tetaro meuri. Sa bubusi pa kamate kataka. Pa are kangapon kainan dara ara kaparaparan tetayan me. Esway into ki kanuan de program. Ngaya kamdaba